Ni akwaga kathingira angikoma ona kwa mathenge ni ndronire kathingira kuu no thi ukome ona kwa Kamau wa Murango kuria kianderi gwika kathingira kuu ndungiaga kwa gukoma ona gwitu ona kwa Magaceri. You have brothers and sisters. Koguo ithuĩ tutigugukana ni tuĩ ũrathiũrũrũkĩirio ni Manjundasi na kubuthia muno muno mamwe ni maguku Gĩcũgũ. Manjundasi meigana ti umwe muyo umwe ni kurageire wa keri ona ateithi arugamireiro muno ni munini wa bururi arugamireiro ni aramusaritire na no andu mathiuruka guku makimwira ni mekwenda kura. Koguo oria waziri amwira ithuĩ tutikwereberia riu no tutikariganiro na tutikumira barabara uguo munini wa bururi aratwira no siku ya kiama ikifika tutiriro nginya ni mutungatiri tukamenya uria tugagika. Koguo ndikwenda gu take time muno mugeni ndui ni mutare na tuthomaga mendui ni murathomire njamba ino ni mukumiboera ni mukumenyitirira hamwe na Gaceri keigana uguo keigana gacindite nginya arume mbunge mumathurite guku bio ona be umwe wa gwitu ndiramwirire ni ngumucenjania arute mubuto Gaceri ekire Gaceri arute irinda ekire tondu tumamaku muno na nimukunyitira njamba ino my brother gweto Kamau wa Murango ni murameciria wega bio nake mathenge mumuririkane ni kana gitu ona gutuika kanyito kambiriria kunyamario mbere yaku kanyito karetagwo kirugya ni nindi thiaga gugatwarira karia na mugate ndatumwo ni mundu gwitwo Kamau wa Murango. Koguo ndikwenda kwaria muno ona ko mukanyitirire ni mukundicide ni gite kia MP mugukabe kana ni gite gia senator. Toguo ni twaria uru ni tumburira aba kigongone-ini thabari yambagiriria na ndui ona kubana uguo mathenge uka ona wi umiririe tu ni njui oya turerirwo ira umurero ni suwe uyu ni ta nyina waku ni njui nyina waku aro guku no ni muna story na soso waku. Karibu ndio sasa utuitie wageni wengine muteke appreciate mathenge. Thank you. Your Excellency the Deputy President.